kuno perlu saya sempat ini video pada sebab tasnya kade si balang ngi wan sini siapa USS bayilam daga ni ka company bayi trelang mengi dan tanggal ada ni apa Sentosa Island but kade ka Universal Singapore Stadium kene USS kene yang tanggal habrong siapa perlu sampai kini video benar-benar nak sekali pergi kena ban syang roller coaster aero sampai nak syang sibet dah sibet perlu benar lagi berapa sender ni sampai benar-benar mah berapa tu dah senang teh hab yang lain yang kau nanti berapa kena Log sepeda dulu makan mah, nanti nak sepak mentah. Log, bereu. Punya bereu sepak, boleh dam. Dak sepuluh mentah. Log mentah ni lah, jangan yo bandung sepak. Tapi guys, tu sepak ni apa tu? Bona lagi bereu. Perlok mentahnya layo benrong siapa perlok jangan tegila ya cakamat ngat naden maroi ya ya mesti we perlok ngan penina ipi mentah maya siden kena banganyo benring bah benpet ini baru supaya mau perlok ini restrok ni baik oh tenan bah baik am sering bah sibet mah paling tinggi cika syar gidan baik sepak giran dukan ini dan sepet sering basibet bega roller coaster hantai kalau sedang mentah jangan nilai sini roller ini yang lain baik ini lagi ini yang lain enjoy Indonesia keren gimana yang lain baik pulang bas itu kita bukan ro kuat lagi ya nanti kedai cikasong pilih kan roller coaster so nak taste bed right so not syangra ni lah ni dragon fly discovery perlu tangan cong kan ya ambil ini ada gitu supaya perlu kamu nak sepak ang dina breu mentah nak ya cong baik takar sebab dalam benda tapi ya cong rah dan saya cenderung dan saya pelan mah sampai Once seated, please put on your seat belts and keep your hands, arms, legs, and feet inside your flight dinosaurs throughout the ride. Once again, once you are seated, please put on your seat belt. sedang banyak. To fly a dinosaur upwards, please press and pull onto the green control button in front of you and do not let it go. Once again, to fly a dinosaur upwards, please press and hold onto the green control button in front of you and do not let it go. Drop. Baik. Drop. Bakal lahir supong pulang. Kita ke drop tu. Sampai mah. Baik biru. Pulang. Dan biru dah. Kau sebang lah.
Bed. Sebaik mah. Perlahan mentah. Bet kini kila amut ban dia kila riam. Strike. Dan sebaik mah perlahan. Tay Shrek. Tay. Ke Chiang Tay. Terus ternyata usang. Kita tanggawan perlap benwa. Bentangan lecang nak tu kat 3D mah. Perlap dan nangnya buat 3D mah. Baik. Perlahan mentang orang ni apa mami ini gede mami mah baikครับทิปเอ็กซ์ตร้าติเกตประหลาดแต่สับเอยต้องเป็นเรื่องวิดีโอสปอร์ตมีอะไรประหลาดตั้งกี่ลารองเนี่ยพอ May I have your attention, please? In order to experience this attraction, all bags and loose articles must be secured inside the locker or even with a non-rider prior to boarding. This includes all backpacks, purses, and shoulder bags, plus loose articles such as hats, sunglasses, cameras, souvenirs, mobile phones, and other similar items. For your safety,
I assure you, it is safe here. All right, everyone, if you got what it takes to join us here in our rain hall, I need you to form a line on my right. We'll take a photo together. Let's get moving, everybody. Guys, come on in. On the right, come on. Would be alright if you were by my side. Somewhere in the dark, I know it'd be alright. It would be alright. When you go crazy, I go in a mission. Baby, let's holding me back. Ini perlu kia ya dapat tiket ini rujuk Iswan ni semua tiket ini itu pertama Teshate kadang kasih Korea matasi hilang kami apa USS sebab si Korea berpihak lagi jam tiket sebab pun cakap you sini lain siang maaf Allah. Kita perlu kena video kan ahnya amar ba andreng video ru pun bayu tira sini mah dan terus pun perlu kita buka di video mah perlu flash ban ba film pe jadi video kan ahnya kan video bang wan mention sport USS ana mina nani mah Respon bapila apa juga channel jengah gitu subscribe entah minat sebar dalam minat sebar tapi aku bandrong sini sebar mah respon ya yes thank you bye bye can go okay thank you pesini sebar kalau ngomongnya kalau Subang ra. Sundur ni mah, Subang.